Sini papa be na upe bi ashe amansane winyano baby ya Kumawood TV amansane yena yedimu Kumawood TV aba amansane yena yedimu Kumawood TV aba amansane yena yedimu Sini papa be na upe bi ashe amansane winyano baby ya Kumawood TV amansane yena yedimu Kumawood TV aba amansane yena yedimu Kumawood TV aba amansane yena yedimu Sini papa be na upe bi ashe amansane winyano baby ya Kumawood TV amansane yena yedimu Kumawood TV aba amansane yena yedimu Kumawood TV aba amansane yena yedimu Sini papa be na upe bi ashe Right, everything Emma Joe, now I am Akwaba and Famra Sinope live on Kumawood Television. Yamiatom and then so Chidampon Eddie Ache. I try to say, Emrason say to me, Edin Como, or my gun and then some Hodwa, Ekoso, or my Muyatrasi, Lucia, and a best sorry. So I didn't tell the Baba, then I'm ready. I can kind Eddie amount. And there, that 13th of April 2021. And some no at Dawson, our high football. Sanso ena abasobody ewomu ena afi say ye tretre na ye direct ina ye share ideas so man no ebetumi afa no mapa etumi e dey friend. In fact Ghanaians are suffering we in some hodo a Ghana fo bi e kan say nei LPG gas obeka ya bra na finance minister caretaker ye chairman Sabu Sukama Sebejo kan say in fact this year there enya there say aban no enhye bia say beto LPG Nemo de betumu ano petrol diesel and kerosene ade by akwadanya na ya de eba and say 18 pesos bi they are 2 a liter bia no emu emenei na okọ na 14 kilos or 12 kilos no oto no 80 Ghana enei akopie mu 90 Ghana cedis Ghana for ha say esu bi mo so kra no enso mo kan say in fact enema enkoye enei to abawie ye free bronya bra bi sa bre omo wusi adadodo no ano stop iron rods first no na 3,600 say 5,200 because 5,400 cement menoka saying do 48 if you no eco 50 Ghana cedis per bag nuane ankasa so kura no ebo ayeden yenu no so moton kosua so no se mo kan se kosua so kura no enei yento enema nyina no aginsem ane se benyamre na special assistant to the member of parliament mention of no second vice chairman of MPP and that's what you were what is going on in this country. In fact enema ebo kwa na ekosoro enim ebra ebo no ebetumi abafom ebedi ho nkomo e ofia ha ene sanso na setakwe mbeka ya ono na under John Dramani Mahama now Ghana's finance minister or they are tuja actually mu say the secondary schools aban no entumi enhu enema yi course ebo no kosoro na kan kosoro no ebe ya nka schools no dodo na ho a yen turn into day schools Prempeh College ma Prempeh College no me day school ma most of the students no say ebe ya eka no ebetumi akofom say kumasefo no wa de dodo no a day na omu fifi no mokode a obedi kwa no a ebe once in a day na ama eka no etumi akofom John Jinapo enso akasa enkane deputy power minister akasa akiremu say asamba akomo kan de tu Ghana fo nyina afo ene say Ghana fo nyina anka bi na enkadum so no wampani enhe na infa time table no etumi embra no so enkomo ewo ha his excellence na da Akufo Addo so no de abetodwa say nyame adoma na nwumre ana so kire pimu ewo Asante Mantam na 3 days na miensa ena ro pimu Asante Mantam ni juma pa wodie ewo Asante Mantam no
waye bono ni akoma be hese de nyuma pa no ho ensem esi ekro no so e wa ha nei ya trans ebinyamre na yatumi adi ho enkomo enso ewo efia na obeka ya owura bia na ye fe Major Mahama amanfo bi kwache no ebro no eku no kra ewo dunkwaw ho ba bi e makofa nsem bebre e de ba o man Ghana ne nsem no me no ka sei ada so e court ama enran so no nsem no e ko so court a videos ahodo a na e kire se ampa nkrofo kum no enra elitimi video no e kire na Ghana fo bebre busa se opani owu ye no na John Dramani Mahama His Excellency na ye president be mfie be nson ko mfie be nwotwe let's roughly be mfie be nson be mfie nsia ko nson so a eni still yedumi kan se bi nwie na de na be ma oman Ghana ni obi kodi bone a ahyene se manhwe na se ya chemia me ho betumi a kire me mo be kaya Maxwell Mahama sexy dondon enso mo be kaya no so de okokum member of parliament and also ehu de akokosie nsem ye justice system no say ena and also ehun sem esi atna se benyamre na yatumi edi enkomo na kokode no fon sa emoa ema oman no ye adwuma edumi enkoso ena wo so ne me eka ho ena dum so na ba fi se eto wo se etu ade ma ban no na wotumi de dwuma so no yenso entumi enhwe entu asa ato no a nyina no eya de a ehadwe benyamre na yatumi edi enkomo ewa ha enanyum remfa seda emfa ma Kumawood Training Institute I mean ya duma on the 17th year ena ye sha se na edit training no etumi abre wo mama ba bi akodi hu adanse de ye adwuma nya hu sika so bomodin a se nyame ya duma on the 17th wo beba anopa nonkron na ya sha se ye mount a ubenya nsa no dwuma se de esi we decide ne de keka hu ina no car tracking device ena afi ye tie nka de sheka mu ana ese akoto atwe ne ahye no ye de air of interest ni na no benyamre na etimi akiro almost so asem de dwumadi etimi abro sanso ena Madam Katrina ya resabia kese ba ko a epim kumase moje duro no so nya agrokra Tawhid na Topate Clinic almost so esebra yare bia no obo benyamre na afi otumi ahwew ama won so ho etumi ato Malam Muhammad Spiritual and Herbal Center ko etibi ono se ebia na akwantu nsem na aye den nsase asase ena wo no bi pese ojefu nsem ana se court nsem bi ena wanya yare bi ena hawo ana se odwuma na wo ye na odwuma ntimi nkoso a nyina no fa beda Malam Muhammad Spiritual and Herbal Center na ontimi mo wonye sika duro danso ena onye fa sika baji sika ana so maloto no mabia ho na emom wo ye adwuma na pese odwuma no koso de a Malam ko woti bi so ba we boa ahwew ama onso ho atumi ato na de opese wonya bia no wotimi na setem so ho bi de wati a obefa bonkum na onso afa nifa na afi asumdue atumi aba God's Way Casket Shop Kumasi Asafu Liberal about o say o haw ne amane eno no ebe ye say owuo bi na aba obusua mu we bia benya sika free kwa no eden from that kind of ton ene ye hu ne manyina no God's Way sebra na ontimi mu a so ni sika kwa no a obema from that kind bi o ma sika koye ye no wi a interest bi a na ho na wa sanda beto bi da mu amu no ne amoba ye modehye anase modehye bi ye no mo ba Kumasi Asafu Liberal about casket no if that no or brofo de e ho ena obi before de e ho all kinds ubenya bi omodin anebra ebo no so ofom pa na ontumi emwa yatenase ebenyamre na yatumi edi nkomo adwenkyere no ode beba enyamra kenkan ede ama obetumi join yen so Facebook Kumawood TV Facebook Kumawood TV okwa o like no wa share na manfo so enya bi ahwe no drop comment no yatumi akenkan ede ama sanso ena uramu YouTube nso a Kumawood TV bidin edit Sir Mike ne yentra my guest atnase NS Okwe J mention of second vice chairman of the NPP sanso ena Jake Azantilo and so a leading member of the NDC here in Ashanti region ono so atnase benyamre na yedi nko be twa ho sema emra enya ba fon kratwe ba e betnase na fi yesenupi Oti animudia me manfo nyi bintina mo ne yira ebinu be from ho se me o ma asofo nso no mo nya ma asore ma akom asante mamu akonfo ne yedo do wasen nso bone ekoso no amro ben eya kristofo ene nkrabofo enti ye nya me so na nya nkwase anya me na yeso obi o ho amene wo kasa stroke a chino wa ya stroke no enko Malam sebra enti difo no nim to de yesu no de moti abafie difo mu obeko puppet so jo obensa difo mu awi tramadol
Masa Piao, so what drew, and yet Danta de Bibuano. Mala Muhammad Spiritual Herbal Center. Ebnada Bia 7 to 9 p.m. And then here, Kumawood TV, na yambre, Engra Sunsumu, and no suko, na or how Eda was one, Mala Moshe, no ye inferior emfa amount. A tre, Yaribia, a dam, Usika, and I and our share. Ojapa de bin obi enam kwan bi so age afuru nsam utu gold na opese onya emwa ana se ebi akontuo enema ayeden ama wo oba no oda so jonso ana se akontuo enema ayeden ama wa bra Mala Muhammad Spiritual Herbal Center na kache kwaw atibie tienie kwaw atibie Eastern Region eho na Mala mo esikafo amantem wo de odu kwaw a wo so kwaw atibie uduru ho bebe pa wo yira kora no a busa Unity FM ana obefre 0246 647 247 0246 647 247 send so some malam onye sikaduro onye double money pocket no dry azafo no mo yesa no ne konkron original and Mala Muhammad Spiritual and Herbal Center and yensia e benada bia 7 to 9 p.m. e wo Kumawood TV ne afa live e wo Unity FM e ko TV e ya tie bi na intumi emwa piao and Yarwa would obey and a Ginny Pejano abosso. Yarebi to say, and Yare, Akomayare, Wadumwatsu, Wuntimin Didi, or Barney Berima Wuntimin war. May comfort a read naturopathic clinic at Dudrona Efraye, Madame Katri Clinic Diamau, Madame Katri Clinic Enam Homeopathy, Naturopathy Subetu Yarenina Efriho. Yane Kofabaye, the Madame Katri Tonic Abe Jamaiso, a bois yes, any Pegiano, Nitichu Edema and Ma, one man will feature call NCC ye. So one no Madame Katri Tonica, a bow, Emma Winnie Pegiano, any year now. Wama ufichi konso aye kama ye won fidie wa waswa ye de be adwaman so ye de hwehwe di pedue ni mu eyi ya ro hodo ahintani nyina edi Katrin Clinic e wo Kumase Asante Mantembu adi ne ye wo Madam Katrin Clinic ya re nyina last time FD ya hwehwe sei dwadi ka to yi mu age atum se eye well awolpia obusha ye sei free mu mo ye de den de slower Wina fakoko wifi na se dia wa wonu tua wo fa se no mo ma ye dena ma me wo de wina na wo yere na mfa nkonkoye diduma na ma me wai so wa e busa yenko no Kumase mo ko no Kumase Martin Luther oh na it's been a long time oh yeah me say minia obra kwantu ya wo se mina na ma yanka twene ahwe dan yo ne busu afani asuma me se me na me pada e wo Kumase akamara na me so pia chini ye nya da kai na nsani o na se mo na mo da so a mo hia me de we problem kra wo beje di se me free Dubai betru Ghana ana me na confident wo to na na mo ansia do me eja yi ni bo me so e wo abrede me ni kapre odu obi na kire me Ghostway casket shop e wo Kumase labor hire me ko ho no ma anu musa ni me yes kan hye ye o wo de bi ntwa no misika ye di ma me se me fa ma no ni so afensu ye se me ba ambulance na me sam fa de be da no enka ambulance ani de be da ho o mu ye ambulance service into ni problem kra ani na ye ye ni se ubenya sika kakra bi di ato ase you know se Kumase stay by plan no ye ko na me ko kire o some Ghostway casket shop here ye wona ka me bere te se de mu hu ni na Ghostway casket shop ye wo Kumase in front of New Town ye the labor office na ben Ghostway casket shop we are the dealers in quality local and foreign caskets. Job training. Kumawood Training Institute. Say dear, ye nimu na ye ko. Ya sanso ade new programs kra and e de ebremo. Bosumi mu ni da etoso edunso 17th April. Eye Saturday. Ye de eda ba ko pe esi ho. Akirekire wo eniema wo ya. Ye nkire bi wo ba bia da. Car tie chair. E kire se car koba. Ye use atwam no. Eno na ye kire wo se na esi ede ye nkonya, ede gu ye dem, ye office, ye restaurant, any ba bia. Ye be sanso akire wo mosquito spray. We
die eyasem de efie bia ni ho antuntum nie enu ntino ye kyerɛw tuntum adura wo de be spray wo dem a entuntum bia ntimi nka wo wei esase efie bia mu obi firi ho ba na obesua saade wei esanse entuntum edi enya yie pa ye besanso a kyerɛw car and motor tracking device installations ekwan ya ebefa so a wo de machine bi ebe hyew car mu anase wo moto mu na afei baabi a ewo bia no watimi atracke no se nipa kura wo betimi de bia hye no ho baabi onam bia no obehu baabi a onam ye be kyerɛw ointment for general body pain se o body no ehyew anase se honam dodo a ade a wo de be srasra so a ebe kokora ye be kyerɛw stretch marks removal cream ye nua ma na stretch marks ayem ho bebre no me pa kyɛw bra fa number na ede screen so no na fra yen sesi a na yen register 0244 294066 brane besua adura wo de be ye o stretch marks so a ebe kokora e de ama wo afei so yeguso a ye kyerɛw tomato paste ye na afei so tomato yogurt se de sidi entos eye tomato paste ene se ne sidi entos eye tomato yogurt afei so ye nuanom akuafo ye da so a efrem se mommra na mommesua se ne si ye wood side adura ye de himura nyina bra ne ye kyerɛw kama pa sa ne ma we nyina na nyankopon ya adoma bosumi mu ni da etoso edunso 17th April ye be kyerɛw simple na wo hu no simple jumadie baso ewo Kumase ahodwo Atenga Junction baabi a Kumawood TV wona anopa no nsia pepepe na afei registration no ye de ne nyina ahyehyɛ no nkro pepepe eye 9 am na anonso no ye de training na nkasa ahyehyɛ so acha no 9 ne ye wie ne nyina na afei baabi a wo bia no wasan so akɔ we nyina no uwia ye ma pen drive videos ni nyina ewo so enti wo fi a no anse ubo video na se oro afi bibia na wakai ye besan so ma handout no so ya twetwere bibia ewo mu ye be ma lunch ewie aduane a obedie eno so enyina achimbi afei so se wo fra chirichiri na wo ba baabi a obeda ni nyina so ehembi ni nyina na obetua eye 300 Ghana cedis per training no eye 250 and a pen drive enso eye 50 Ghana de sese wo ya ne se fa number na that screen so no na send the mobile money ema yesesi a number no aye 0244 294066 ubedi kan asende 50 Ghana cedis na ye di a register e di amount eno achi no se wo ba beduru ho a na wo di 250 Ghana cedis e di aba tua wei ne ye kyerɛw saa ne ma wei nyina fa number na e da screen so no na fra ye sesi a na ye register eye Kumawood Training Institute o se eye nsa no dwuma hemfie e beye butu Kumawood TV amansane yena yedimu Kumawood right so we say Emma Akwaba famra Sinopi yeguso agency fabra na intimi enkenkan enfama my understanding of the situation na ewo obebe awo say enema te say di bronya wie a ye be ya no goods and services te say prices mo amoto kosen na mo nso mo ton no enso kosen cement ne de for what I can say in Ashanti region Kumasi to be precise there the cement you know you different and it range from 48 to 52 Ghana cedis omo mu si adan omo ton nua ene 2x2 2x6 2x3 and afi fisher boss near the ade no kra no okosokoban a ebo no so kra no kwa na ekosoro well then ye be ye so man na ebetumi ama sadema we no etumi stable kakra yemfa so bo no emo hwan menu mienu ana se wan kasa won opportunity ekofa de no the bar with let's say a lower price na oba enam say there is no enforcement in this country nti what they did the opbia yen kan say say ebia no so eka ho ana ebenyamre na yetumi edi nkomo I remember one independent candidate bia no ope okumawu na o kan say ono no tumi wini yanka obe push that parliament say bode na ye kwafa aba no bode na wo say hu say bode miensa size no ti say ya ebo no ye say but na ye obia no ene ne bo enti obetumi aka cho say bode duro no ono no e de amount 50 Ghana cedis the same bode duro na wakoto ba bi nso 20 Ghana cedis what is actually going on in this country agensemo and I say and the fajon sebra ni nyamre enkenkan entumi enfama okoto gas a she no so gas no atutum
although honorable Timensa Bosu kasa feed here enya dey say betum but gas no ya shase a ntumu no aba well Jake akwaba enu aminia boko there nyankopon adawroma ya nya ahode abetena ha de sida na ese abedima obo ade no na yakase wasande abankwam ya danase na diaka ne doso onguso mbo ya homba na bizebe de edu de minua pressure odi agora obanya pressure ya nya mamua ehu da bi omo de omanu ye niema yi ti bi edu de pressure ba papa ebe nde ba e chia hwefo bi a waje bre omo hwe kuma wuda ni mre ya chia omo nyina ya da omo ase so omo anya omo aje bre omo hwe titru mi chia NDC for former president Omahama na mi chia oni na pamfo Professor Nanaji national executive na mi chia regional executive ni nyina so mi chia obi a hwe manyu that's it. Ernest Mickey akwaba me Johnson bro boko there Yami adum at the party ya ko eduma so abeta ha ide le ya sida na o si edi menyame MP ho ye Yami adum akwasi ho ye pa amenchia wahefo enyina amenchia Ghana for amenchia MPP penifo regional executive chairman want to mean na pamfo regional minister so ya chairman amenchia menchia no for this year MPP penifo both polling station constituency executives coordinators amenchia onabo akosikro bi se na nra that was Sunday they call the TBRC omo buy there oh okay because me koto ba ko bi na one MPP there na amanfo amba tabi bi so omo buy there ya na mobile meti maka say mobile ho ye ma mobile kama da me say o say Ghana for you two omo na EBC no bi amfa no kunshim ya say omo kwa ma say bi gafo no kwa wonti go make carry nkire now omo sesa okay e dia ba omo gba on betie ye ha e won pata no okay na omo nso di omo kote ya breye na afi no hu ana mo to so mutu e de boa okay ti se ono omunya time no omuba na ekoba so mu ni beshi mu ni ye beshia na ibu ya so mu nua na tese wunu hadwin so at times so bi so anya some for sheda ba e bi na publicity se ehofo na ante a e be no mako and the timing ba ku ya make say me kotwa mu ameka say mama part dey bia me kotwa mu we be jekte no a the junction so on Sunday because the timing no sorry around 12 o'clock to 1 o'clock yeah unya ni pana sa ba ko ye nwumre be 4 yeah that is where you can get a lot of people because DNC fix no 3:30 okay 4 ni ashas ba then no obi oye na dwuma bia na fo bi kwa no wo di awie the content ko humpani for esa ma information centers no esan eye announcement I believe some mo ka bia o ho de oh nyeka set canopy abaha ni nkonya kakra ni PA system ha abaha ana zempeni poso so ko ni ba te peni mu tumi hwene sa sad na Jake sad na we system no eni kwan se ejai me ka in western region me ko program bi fortunately MC no e ka se memwa na en coordinate yiwie na wo se envelopes a yede ma nananom 500 300 based on na chrono the position so the pedigree I was asking myself say sika no efrihe na yede ma no so fanko yeden say ye dwene o man ne ho na wo problem wo na community na MP ana say minister bi en na be share say na ye nsia na ye dwene kwan ye be fa so ye betimi aboa community no na ye san ba be gye dem de envelope bi asan de akọ because na people no ntoma budi no can't we change this type of amamre o kan de me no ya adwene pa because ye ne ka say MPC na say ya omoba betie ya asem na say nipa bibiri bi we obaba na wo gi se ho a send de omo aba no so be ka say ejamudie o si MP no ana de ma o mi so wo de amane de a ye no susu aya ba ye so ye susu be hwe anim say so man yi nti ye wrong we say
saade no the MP betima ya ni senka o haye nkonwa ni tent na ya betina mo no na wa fa sa no kura sa kana na kura no nka na nafo no kura no nka no kura no nye o mo kura duty say on say no kura de na mo say o mo no ye ntua o mo ka na ye ngije Ghana ha ne ye ngide taasi bi amfa ma o mo awo mu say ba de me pese me chane say so ba betie ya asam de ni kwanse ya say ba bia so pebibi kakra ama na because unim say abasa na de ama ye kan we nyina abasa na o mo ba nyina so ba ka say na kura na o woni bibidi sabi o woni bibidi kura mpo no ono waje kakra nya so ebi ame kankra enko no ho bye aye perception no aye wrong ye nyina ye njitum aye wrong. It's like they say wa ba program no unhu ohun but the point is that say sika kakra na ahemfo be ba de be ma wo no say sika no enka ye ntimi mfa support bi kakra project to bi o community no ana say bi a abayo bi a opeso osu adwuma ye ntimi mfa say sika no to machine bi mfa ma sa abayo because say if the president baha free bi o chene kwa na nwumre kwa no baby obeko bi ya no ahemfo no ombe free omufi abehia wampani no omo kwa e was say regional minister make sure say ana MC on make sure say sankrofo ni na no ya hwe wo mo and my point is any say ya na man ko yanim da ya no mo ejisa aska ni so mo de ma omo nkola na omo di omo chi na omo suso no sa na ya mi hu ba se sa aska kete we sen kan kwa ahemfo no ho so what you say quickly na and yes say omo ba ya omo ko on say also consider na no okay okwa ahemfi enya wo de in particular na me emphasize you I'm talking about the me hu the ya de wo ho ba say which is wrong ba no no dia o kasi gisi ekosi na na mo no ya mamre no on first kan ko de yes now na wo de ko bo ko ntimi nko na na ba ne de ese bibida so no so mo de bibida so nye ayibia but said the o kan say president aba bibi sa ya de a me say me hu several you cannot leave them. You have to make sure say wash your home and Ghana nebe petrol kura no ni bi wa chataka na aba those things no say e can say there say we are not being fair na patriotic ne we na you should be very we no na e person can say patriotism ne we ni pam no e mu say e man na di say yes untimi papi gafo nyanko so what you say papi gafo sa ho nti nana na obi anim say oton asase a ba ko waje 30,000 Ghana cedis no ono no ni fu eska well tama una mo wa ban mu gas say cost fu e de ya tumu a na ya tum tu kwa se kwa de won tekra and then enei ameko kra boy de market cement boy de iron rust bo cost a lot of Ghanaians are talking when some mon tedia as a government in power mon te Ghana for ka say nema cost do do making medase na yes tumunchine yes tumunchine tell the same yes e makobo kwa kami masa that's somewhere you know onya we say makobo ayede yenka to be frank say the system no enye so juicy or palatable right sana mekano but oman chechire no nua ya muma ye remfi the situation the whole ewiase nyina yakom so tiase we are now coming out gradually kakra na ye free wo how ni amahunu ewiase nyina yakom ayaka COVID-19 enimu nsensem because now last week na ba ya na me ka say the rate cement building materials air rising me kwa me twene ho amentiase omu say system no mo ayedin de e bia production e kofem e bia raw materials e ho ayena na yade because of COVID-19 but it doesn't warrant the rate enema ebo especially the materials air kono yen as MPP enye ya kono enye ye de so what you say say na wo kan efa eye gas gas ko ansem so wa hwa atmu say nka yen yamamu ni ye benya na kasa na ye kan no
petrol kanka yentum nanka Ghana wo ho ahan wo mo omman no obi oye adwuma bi ho ahan no nanka ma niema eso aba fem so what you say but o bepe but the system no emwa ebia production and a cost of a whole lot of things back into the production of the gas no kra no bema niema etimi asesa ama aban no eyade e ha adwen yi pa of feature mint na figure so emeka say oil is well mint na figure because so hwe brand no ye budget omo nhihye omo adwene mu po ene sane honorable sechi mensa bosu be ka kire yen na sananka party no ene aban ne pe no but asam me the tiye no mintimi enka na say mintimi kire the reason why sa yi proposal no make ye ni decision mu take ye no atimi atene so what you say but enya ya say publicly finance ministry be ka kire say yento gas sanity na de betia ne so document bi afachiri atum na yente hwinti sanka e bia obi kura na ntimi anto kira to ama ye hu ana say enye say ye ko pump because dodo na kodu pump ya na ka chom so 80 de no is a 90 nanka hu hia say proper governance no there will be a proper communication to explain to Ghanaians the adequate I was say Mickey you are right. You see, the regulatory body now, ye in charge. Say, or making sure, say, whatever goes on, I also say my public aware. I don't know why communication what am I say? And I don't think say ya buying no and so you say or the other cruise here. God is here, grandma's idea in or cop pump of music and now ya auntie say young say at it and I'm a boy. Okay. I think say omuna a year or duty. Say be so mama enipa na say public net no or say omutimi do sana mo. Next time omo man nko ye say bia yemfumutu bi na ye to on my phone right now you make sure say the needed information no abafem to the people fine what the nkai ope so te asen kai ope wuni pa da sani the nkai ope enu ani GSN ka wontum but bia circumstances abeni and for that matter no also adjustments which is the government. Who is the government? Not the institution. But the decision is not coming from the institution. Yes. It's coming from the central government. Yes. Anna in tomorrow, send tomorrow, say government in the crown at the buyer, say constitution or an institution communication machinery. Also mona also made the out. Say bia now gas no ye too to see. Do you understand? I don't know you say government na amiki. Omodi betum. So that me tell na say. Anything no say achia ne mui esna bebu nyina be me de minim say yamia ya adomo a ya ready budget ya wie ya appropriation be o ma pass ni ade ade I know say niema be start ko ska be start aba system ni aban no mo de dia kan ya de start ya tue nyuma be start apeke up of which I know say pressure aba be to o ma no so no aye ka no best start a revival ama niema etimi a stabilize because so share the rate COVID-19 impact no esi enya effect e wo ya mamu so no e ha adwen Mickey me metna ha say me ye MPP ni for that matter no all is well. Do you understand? Because ye na ma yeti ye nkrofo kan moti te na moti na mu hu ye hu se meti say obitimi ka ene so na o cement eno kre wo hie ni pa ye ka cement bo so akosoro so ampa eye rare wo ti ase me amatobi mahu sani etie wo me cho na ase iron rods ya working eno kre last ye ko hia meeting ase regional meeting ye ne the party hierarchy edisia I hope we raise it contractor people are be kind wo ye party ba so what you say e catch them penny for you should see say be ma ban na so ati na sa niema na the rate I don't see cost no yen hwe ne pen ku magubra nya sa emoa o man no
dia na usu say e dey say ne ba you need correct system ana Miki enye correct system na ye ni eye ade a atu bi asema nyina so what you say on say production no eye chain right from the raw material up to the production eye chain enti say ekobase ahotwe ne pressure eba ba bia definitely you face it akwa demand and supply me kan company kuro ye ebia Nigeria for kofa raw material Togo Germany one for be kofa raw material ya boy na djuma but now because of COVID no on say workforce no so ati every company who tie news the brain I shut it down so tell me what I say in demand for these materials no akosro so tell me what I say in the supply chain system no we nye if any say can make us say and can demand make cost no in the production sector no that can production so cost so what you say but say we na koye demand ni we akoye economic demand say no say na make no because of COVID-19 no say workforce no so ati but the rate of production no e wo fem and the demand for the materials and raw materials no so as you to cost now we have defeated this link. I don't get that way because yente say be assessment ho ayeten you say when the demand is high na supply no e lower na enema no prices no e kosoro cement yente say cement bo ayeten and cement I scarce iron rods yente say I scarce yente say emu ayewe so other na was price no dey be kosoro that's why I'm asking say enye aban no na e bia ontimi manage things right. That is what I'm telling you, sir. You are talking about the product when the products have come out. So what you see, the production, no, the company, no, or no back market, I got on the raw material. That is where the raw material is there. But the pressure on the raw material at where they are going for it, no, is expensive. Quite expensive. Okay. But on no there, Ofi said no matter how expensive it is, no, but there be a production, no, into material need to be. If you cry recently, no, na cement ni ya aye a bit near shorty. Na cement ya short. Oh, kumasi ya. Na why na kakra. Till recently here started say, babu do shop we na emuhwe na bibi ani. This mathematics we nyina no. Ghana for mpeti. They need to understand. Omani mo yeden. Enema nkoyi. Mo yeden. Na me kira wo say. Menim say the air kono empanifo mo na so. You understand? See na nyamia ya adumo a ministers aba now they are going to appoint the chief executives near the ade CEOs. You understand? They are going to bring their ideas together. So we mbeti mi aboa ama niema asesa. Ese mno kazo say deputies be appointed. Na mo ya dia ma muntimi kwa appointed. Enya niema mu na ayedin. Enya niema mu. Oh say ade no eya abotre so because the president is no more in a hurry. No, not that he's not in a hurry. No, not that he's not in a hurry. But when we say appointing minister, appointing minister also nyabutre. Now in consultation with the minister, no, at least when we come together, no so do we pay me? Your body comes a bit me a I'm an apostle. That's also a any panicine talk when you will be a bit me a fellow and you on the amano. Do you understand? 80 a yabotre, any best again of when you would try my. I mean, say. A time as we are going, you know, a neema a best stabilizing. Ama can't call him punchu, no, I know, yes, I can. Right. And that's what a special aid to the member of parliament, Mensia North constituencies. Also, and second vice chairman for the NPP, Mensia North constituency. Dear Muncrophone be on issue. Everybody do so, but Otofu, Okomezi. Do you share the same sentiment? A lot of Ghanaians share or minor in my head. So I'm Miss Hakwanyani. Ijidi said, Debbie, I'm betting enough video, so now I can't. Yana Kofofisi, the politics in the area. But when you na Kofaba and Mujabi Brigano, a year say Obi ya dear, not de no. Kasi jo ma ka sembi se asam no kan ebrebi na nkofo afise wan kase yi
no catcher na Akufo-Addo no daughter by me say akunwa no muntina asoda enti nsama na mo ka muntina asoda ni ntina mo kasa na nkofo fi se wankasa yi oh yes sisi e won sa confirm wogiti se 2020 campaign ye nsama MPP kan 2016 so 2020 o man kan sa ansa woni bi of course sanity aban bi am ana me tell first term the America no nya ntema se sa atam na o metina akunwa no so ni nsama na o kan no o tina akunwa no for 4 years na o sample the second round okay nsama na o kan wanka biem sa ho na meka nya so first year asam na meka e pese me tell say experience a wonya ya no nsama no bi o wanka biem MPP Dr. Bamiani Nana Akufo-Addo kasa dodo omo kasa mane buruso ama ya kasa omo nsusu na kasa na omo kana be duru brebi no abaha adwena ma me kura da bia na me kasa senka ya ma Nana Akufo-Addo ne Dr. Bamiani di o man so a ana nkasa bi daacho omu ko a nka nchirima ne baba boga na fo subo so ne ye wonkofo mienu bi wo ho Ghana fo amwa senka mudi omo ba ya nka Ghana duru even omo kasa pa ya president kasa se sika wo manum na akwamo die ni nyina wo kan yo ama ye kasa pepe die nka experience awanya free Ghana nya independent no wom Ghana 1992 ba nyina no amamu anya kra ne president Kufuor amamu no wonya akwanya servo mu awo me 8 years ama ye kasa pepe wo susu nkasa ama ya kase vice president ane wo tisoi wa ye djuma Bank of Ghana da no ye deputy governor ba nsema pape kandie eyihu ama ya ka pape o kasa MPP fo no kan na Ghana fo efiso wo magic bi ama sebi ya vice president awanya ne bia ba akọ Mr. Atanyankopon fa ne krasi atama no ye Bank of Ghana no ono ne ye djuma Bank of Ghana na ya friend say Dr. Bamiani shanase ba Dr. Bamiani manu luku ti se onu kwa de che se wa bon amani true questions be se 120 anase se unyi anu ansa wanyi anu anu di film enti sa ko na nkofo gusu bisa ne se answers na o true ma questions na busa ni questions na o bisa ya no ti se wonni ho ye de tum na ma wan kasa nti ansa ebe pim ne 5 years ni wontimi ansa yesi ni ema bu ayedene eye true oka yenuano baka so ana yare ni mba ya krampo no ne ni ema bu ayede gise wo mpeso baka no coincidence me ka che se me betena fidie so a me mpese meta se me na be yesi me prove bibi na obi a otie me na obi a ohwe me no ebe gimi adi se me na me ka ne kore because adie ne ekoso no amafia wa ankasa because gas ya wokoto yi enye jeke ne baba kase ne mabo ye de wa kase wa kotobi wa ohwe me anwumele cement ne wa kotobi ayo wo so no wa kotobi ba jeke kwaka oh omunka omanuntum na omu de akura de nikwa so omu ka bi de bia ya me kamese sise yetiwe Ghana ni bia no ono ba bisa ne so si de ne 2016 ene mebo tie no sa ne wonya ne sa ompana Ghana ni bia baka so ope ba MPP for ba ka che o so onim dia mane ya me ya na ya me ya wo ho MPP for ba ka che so se ya jo ma aba ne wo ho anka be tensa he o mo logic no mi wa o mo ye campaign no man ka so jo ma ye de ya ba jo ma aba de o tum 100% ye de 4 years ne de be tum 50% o man ka sa o mo si sa 2016 no na fuwe so ba ka ya da bia me ka me so bia o kasa tia jo ma ama bia nya na akatua Nyankopon so dum obi asugusu enya na akatua sa o mo former woman organizer no a o ye jo ma ama nua officer jaba anne wo tifia program o ye program o TV so ane de yare for program na o ye sabi anu na ne ye yi na firi obi o wonim die se na esie se jo ma ama ye wudini o ba ka ya 2 patom 2016 o se jo ma ama o ye wudini o use word wudini o ye nipa bonini se akasa obi ye wudini a aya kasapa enu nti na fu o watum akoduru ba bia waduru ensama ye kan fa adwoma ama ho anne fu obu akosoro ama anne wontimi nto o ka na MPP fo na ka cho so si dwoma ama ne wo ho a
nka be chensa o mu wie no ma sa maka so aya better than John Mahama dia mani ye ya no waka se John Mahama ne wo nka be koto asensa o wie no asa maka so o di compare 2016 na aya papa che ane 2021 asem we a na John Mahama tam ya to cement 25 cedi ane akodu 50 cedi wo see aya better than 2016 sa logic we nye nuanu MPP for ne be kan we ya ba nti mo so anka da so question me bisame obisame kwa me yiwa no because sabi sa question we sabi Ghana ni mpe we yatie because Ghana ni ye to cement 25 cedi 27 cedi no obi ba ka ni so ye wudi ni anu nti cement edu na cement edu 50 cedi wo see me na me wo ho a asabu we free hin o covid no na production cost ya de sa niema no anu na me ka se MPP o omu nje omu mfunsuo ntuma Ghana fo mfa nche omu president Kofo ba ya appointee ministers dudu na o complain no oba ya appointee dudu oba abonti me ka se sa na oti abonti no no hunni ni sa ba de bia mu mpasu mu beji mu mfunsuo atum so ampa ya ka ni se ba ya hu se nsema ne ya kan tu John Mahama so onim hwe woni na pamfo no omo ye omo abon omo die omo na munim bibia no ane die eyampa ente sa omo pese omo agi atum omo betina ha omo bilemu John Mahama onim se up to na omo guso bilemu John Mahama let of cry by omo bilemu John Mahama so say ya baba ho na o hwe ane niema buo omo si ayayare ni ntia bisa omo kora niema ne ba no se mu ba start aye se adwuma no ane sefa ankofo kofa niema Togo ban ane be bia sefa na eduru John Mahama hand over ma MPP ne sefa ne etono ne bitoni 6 cedi 7 cedi ane sefa duru ayi ya fa ne sen duru 10 cedi o ka chance ni pa ne kofa niema ne ba ne bu onya din John Mahama na ye so wa bon ne dollar ye 42 ane dia o se wiase nyansa nyina won anim o chame ane aba ane dollar be bia duru o ka che nipa ne so kofa niema ne ba ba de niema bu onkosoro ye tia bodie ba ye bebu ye ka sense aye season ye nuanum se ye planting for food ane me no ka se o ka se mokubu aye din chama se nya no konsusu ha woni ka asam me ha me so obo akohoma so onji ntuma ono na ewe no ewe wo na o se ewe wa mfa me ho me ya na ya me do nti na duru ba bia na maka so me kura na ya me de se niema bo ye dini because eduru ba bia ya so of course yen ka say bi mo so benefit ebia ono no enka no because ebia so o abe mu true me no ya dini don't feel it say ebia me metia me feel it and then time we special assistant yes to the member of parliament person no onye special assistant nti enu no hunu ba ne special assistant MP ba kakra ba kano nti obeka akira me say chava odo obeka akira me say enema mu nye dini so obeka ya ayi a great minister ka sa asem we magana fo be didi na atam am se 280 mo no ka say aduana abebu aduane bu ayefo am Ghana fo ka sa ampa ska wodi ni ntinto wo hunu wo yi wansire de to ade ande me no ka say hwe aduane bu aduane nipa di ko nanum ni bu aye dini o ka na MPP fo aka chaos hunya 2016 ne do ko no wansire net say aye David o de mate o de me akwala o de me nka o de is it not true say aduane boy dey because you talk of onion and you come market na ko bu so mo that black rubber no onion the other man no first now ko to aduane a o ko to kinka say dey sitwa onion gu wa so no they will tell you say boy dey aduane anamba me pa cha mi je mi tamu na bi wa no wa bisa ye nyina ni o je mi tamu ni mi onion issue that we are talking about a seasonal product. Okay. It has its own season. Nti aduane. Salt yes. Nti ne bo betuma aduane. So don't argue say aduane e ka aduane ba. But the whole can the whole can no. Yek to aso ne enfan che. Me kasi ni ye di che. Muna mu kasi John Mahama tam. Ne planting for food. Ne grek, ne grow zero. Tio. Into wa anya hwe. Anu na amaduane bo ye di so be kaya. Ena
ɛna mu na mu sie sɛ mu baayɛ no why invest ɛwɔ Greek ɛna me bisa wo sɛ 2016 na Joma ama wo invest wɔ Greek mu no na wo nyɛ hwee na Greek agu mu no dɔkono one siri na ne kɛse te sɛ wo sɛ yɛ nkwala agreement ɛna ma gye atum we a wo ka yɛ ka sɛ tia ba me gitum sɛ wa yɛ me ba me sɛ ɛno no hia me ɛnɛ dɔkono na wo de wo so wo invest wɔ Greek no ɛne aburo no kɔ yɛ nya bi ntɔ ɛho ayɛ de na me ka sɛ de wo no anka sɛ season no aburo season ba yɛ fɛ ne sɛ body season ba yɛ ka sɛ yɛ season o mo se da bi ayɛ planting for food ɛna ne wo bi sɛ o mo sɛ aburo yi yɛ fɛ ne sɛ moko ba na yɛ season na yɛ fufufu ayɛ ntoos ba na yɛ season na yɛ fufu ɛne ɛnyɛ fu because na kyɛ sɛ deɛ mo ka so ma yɛ mo nyɛ hwee mo de mo ano ɛna mu di esika ɛno wasam na sisɛ me no ka sɛ ane dollar obi sɛ 70 boy yɛdene nti won ti ase ada ba last week no de be sɛ trade minister no sɛ o mu nhwɛ ne ne maboa mle fam na o ka ne yɛ mesere na me sɛ ajo ma amatam de na trade minister ni hɔ ba de me na dollar ane hɛ be dollar na duru ane kura yɛ nkɔkwan so bibiribi no adwadifo ndudo na kura mane omo ankasa omu si de na pressure wo so a omu to dollar no egu ona kwan so no wokɔ airport a ana wokɔ Ghana airport a tambia na Ghana nipa free here kɔ China day bia no na omu buru 100 ba nese anema ni nyina nkɔ so ɛna me ka sɛ nneema mu ka yɛ nyina no adada ba bɛhwɛ akyiri because nneema bibi asɛe ba mu mpɛso mu bɛgye atum so ampa ya ka kyerɛ Joma ama sɛ petrol bu a otum a wɔyɛ wudini ba ne motum nti ya ampa Ghana fo mu mfa nkyɛɛ ba so wo kɛsɛ ɛn Joma ama ne wo hɔ a wo yasa wo didi Ghana ni na wo ka kyɛn so Joma ama yɛ wudini ɛna wo to aba ma wo no wo yasa wo didi na ta wo ka asɛm bi wo bisa ne sɛ yɛ Dana Gas finance minister ko gina parliament aka sɛ omuntu ya fa ne normal mi tietia ama wa cheche mu te sɛ ɛyɛ sɛ insusi ne ka ɛyɛ ade a oye ye sɛ ya man foforo bi so a enka ye betu aban na egu enye soja aban o menka so soja aban o ba de oye de otu a wonim sɛ budget no Ghana fo nyina na ye gitum ansa na ye adwuma na wa bagina parliament atwa ntoro ne ɛyɛ ntoro wa gye atum so wontum na outside matum wa kan normal so I think omu ye communication obi ate mi tie mu mienu na ye mesere na mesere ade ne ye koyi ti se de wutimi ye de wopɛ ukɔ kachira parliament fo na wa fa akire aba abetum ya fa ne normal I think otimi ba kachira so se o pɛ so utuma utwan ama so ye budget ne foforo kra na se third quarter na bia wo the last budget ne kra ayi kwa ne nka waka so me ka se we no first budget na maka me ka se mi ntum ba niema ekɔ ne de esi ntum ba ye tie ka so wonti ase so ya ka se ye ntum ba afedie ye hu se ase ye tum enta ase o mu communicate man Ghana fo ei amamu ne ye bu ni sei wotimi twantro owie no ase maka so MPP for die ne nka o mu de o mu mpesi niema bu obekɔ so Joma ama die onye no pesi niema bu obekɔ so tie sa logic we na ye nuanom o mu ka ota na so offer solution e de na wo se ye oman sɛ de be ya sɛ de niema bu kɔ soro na ahokyere no hyɛ ase akɔ soro no ebitimi akontrol kakra yenye den ade a yesi ye ne sɛ asa aban ne gye ne mfunsu atum na ohia Ghana fo nyina na nyina ye gitum so ade bi wo kɔfa ebuo se na yɛsɛ odije ba oblemo mu bebre cement die o se sɛ yɛ tu cement yɛ ntɔ bebre ade ɔmo mu si dan na yɛsɛ aba afa to ɔmo adwuma nyɛ so ɔmo pɛ ɛna ɔmo di tum ba fu wɔ ya tu yɛ afa ne sɛ spare parts no enti di anka yɛsɛ nka ba metima yɛ di aboa pa dollar no on pɛ kwan bi so bebre bi na me ka sɛ minnim hyehyɛ wɔ na me bisa sɛ enye yie sɛ bebi ɛkɔ kra raw materials ne ba yamfa ne senka Ghana fo dodo na ekɔ China eni Dubai kɔ fa niemi na aya na ma dollar ne kɔsoro no enti entimi ni ebia sɛ ayi China government ayi Bank of Ghana wo ho na ebia Ghana Bank of Ghana enti oye businessman bia obie wa council Bank of Ghana enti wodi cedi ni kotuma ukoduru China ne nka wayi ni wo China sika ne nka sa transaction ayɛ te sɛ Ghana Bank to China Bank. Let's say Abasa and Kabema internationally it's very difficult. Abasa and Kabema, your friend say, pressure no. Abba for when you say the Unibank was adding you. I know to quite who was scheduled to do for you know. May I say, any day for now. Mickey. Chairman.
say kick a better. No, I thought you wanted to offer solution. Yes, I will offer solution. Solution, member solution. So don't worry. Say Obetnaha no beka say and that John Dramani Mahama Mubeka say Senkaye ye neta or no na yon net teswa and can ye my bay west as you say. Is it not true? Is it not true? You must say that you not done for Ghana. Ah, ye need baby and a Ghana. Okay, you need baby of a Ghana, dear Kwaku. So what you say? Nay, Ghana, we also be Anna John Dramani, Mamma, former president, who or just so. Anna, all these say, if any saying, Encola, a Tiffany to school. Do you understand? Umutifie now, but no babies count to Minkus. Nay, John Dramani, Mamma, and Emreswa. Nessin in a lama stand and nay, and Emreswa. You understand? Then you pay year Juma. 1 year, Juma 3 years, no, near 12 Bosumi and Sano, and near one. Nana don't go for the buy, no, Sagana Corona. No, buy or 2 different and these social interventions at Yaba. Ah, what dear Capona, Reverend Kuran, one on it. So just yet, 2 different jobs of many Mahama, former president, and Memo compare for the Memo. Well, it's a solution. Is a solution. Solution, they say Ghana for. You bet tea once. Now you didn't could I hear to man. So what you say, a near my offer. Now, but what the profit implementing a bit seeing it is all the may Baba to attack implementing my seeing. Now, Miss who produces mate, I'm also implementing this and I'm bumping my to add here. Okay. So what you say, and now I was say, ye Timmy Bois, now you open your task net. See to me buana said and nana me tie GRA internal revenue for this some policy program so mo dey ba so the buy tax net libe widen na ye timi anya sika more every oma atimemu for no ho na aban no atimi dia ye mpuntudwuma ene ni e so ne fata e dia mayen see timi asan ni ma we ni ebobo e ho kakra e betimi aboa me no ti hoyi unua hwe ene so what for me senior now they are getting almost day years almost is 80 cities a day we are marking saying me marking me say take marking saying so we are almost no krana almost dey ni so no omo na obutua tax no but obi ko ye adwuma e dey marking 80 cities untuare but say best social interventions there are people who enjoy much okay so what I say it was say nyina ye taxes as o man ni ehwe say betimi a widen the tax net no bia kakrawa oh betimi so timi dem one right Emfa Sera Emfa Kumawood Training Institute abusia nyame yadom on the 17th and ye day the next training no ba bia na woni ka ma bi da ana obabi na pese o san be top up obetimi aba accredited by the National Accreditation Board Chenenso say ye mount tie ni wi a nyama certificate aka ho ente no so ne ma wi a kire bia to ne ma no na otumi akoto ne ma ne wi ho akoye na ofie ente bia na o ya ban adwuma ni ana say wankasa wo ye adwuma wo ye sofo ma mutifie apart from say ye kwa so no heda nya hwe wo enough time a bra na besua bi na entumi emwa we ya kwanya kese a ye nam kuma wudu so etumi ye de ma wo ye kire kwa be fa so a wo be ye tie chair ye de ties ya no de se cars asi ye de kire amwa stuff chair kama with the good demo bi kwa tumi bi kwa bi aton ama na tumi aboa sa tomato paste you so ye no ye be chama watumi bi ofie a ongoto ebi kwa na o ye kwa no a na wo ye na akasie mu tuturu mu a mutonto nuan no matumi aye ama no aboa mu we decide enen wa fu mu fu anase o garden fu a ana yeso akofa kwalwa na wa bedo anase akoto ama nipa na we spray no the amount ni nyina no ye se to ntwa ye kire wo ye no ndodo de asi wo akra na wo yusu akra na wo yusu a ka no e wo fom pa enya agro sanso na mo cars ahodo enem na ntema we JHS SHS amutifie no mo nhyane nso sa obesua car tracking device be boa wo ama wo nyadwuma ye nti we ho no unim car tracking device no eye no usua na wo ya omo private cars ne cars ahodo nyina no we bi mo a na oje akra na ba won so no na obi o big company brand so a won sheda kura no enko fitting shop enko so adwuma bia just one day na ye de kire wo kwa be fa so abetimi so aye stretch mark
body cream a mo a stress ma dada mo no mo yere mo no obetumi eye fi o training no e ba so on the 17th of this month and training no e ba so ahojo Kumase kuma training institute ni ba bia se Kumase nti wo hwe fitakwa wo ye free Eastern region, Northern region, Greater Accra region, Ashanti region awa obe Kumase ahojo be be da de manwe no ho a day before no 16th wo ba bia bia da na afi adechi a watumi aye training wo bia na eja kwa ma akọ certificate eka ho e ma pen drive na afi nso no ya ma hanata obeyisu na tire bia soto materials no na nso watumi akosua aye bi nti awofo na mo fi no mamma na memesua bi na ntimi mo na fie ho enye de eye 250 Ghana cedis wo pen drive ka ho a na ya je 300 Ghana cedis enti unya 300 Ghana cedis ta be so na mabobo so nyina na tumi aboa e bia na pese do hunre mu wo nsambusa bi a wo be frɛ 0244 294066 0244 2900 294066 na enye wo so God's Way Casket Shop semen kan cho say ne ye no de ye mo mpa say mra ne mo no wunya yi a etwa say efunu no wusie no ye nya nkramofo nkwa so de na obesie efunu no a so nya fondaka ode sie no ebetumu fondaka no so no enye fondaka bia de sie ebu ho a na ode sie no sika ne fie the price ho saa so na de ne de sie sika wo fie so a wo pe fondaka ehye no munyam so no ano so e de ho abroche de so e ho de hia ene so bomoden a na obe Kumase se woni sika kwa de betua nyina no a omo no de amaw na otua krato ase oya ye no wi a na de aka no aba ye na kasa so chronic card de be ya aboska ama ode ayaye no ambulance abeyisu entade ntoma abefira cha no nyina no otobi o flowers awodo nyina so kwa no obma obi ebi nso na nso pese wutu na nso oton a waso ba obma obi atumi atu aton God's Way nko a na ye boa wo ama wayiye no aye so simple atumi ede ama wo yo Kumase asafu labor on about to certify so akọ assembly hall no ona God's Way Casket Shop ya catch ewo your numbers no eni free master to na ontumi ene woni nkomo 0243 737457 0243 737457 na entumi enye wo so ene na yenu anu mozami for ashase a mu shase na the holy 30 days fasting no Ramadan no mo de ashase na du asanyagro yensremo se mo bompa ya mo bi mayen na twedi ampon so enhira no enye kese entumi enfama enti on behalf of the crew no yema Mala Muhammad ene na juma efo nyina mu nyina happy Ramadan na afi yema kamoni bia wutie bia nso no yema mo akomkyere pa so twedi ampon kam ho na 30 days akwantu no onfa mu entumi emfa mu miegu so edi nkomo faje nchane bra na nyamre enkenkan entumi emfa emakakra mo de aba ewa ase enkenkan entumi emfa mamo we say Amopoku Samuel from Ejura say NPP should understand their mistakes and think about it. Okay, Opoku so the aba no class P from Ahojo see in fact things are getting out of hands. We voted for NPP so they must work for us. Okay, and also the aba and so and no. Good evening, Sir Mike. I'm watching you from Nkoko. My name is Junior Baubawa. Hey, please tell the NDC man to stop shouting, because if John Dramani Mahama is to be in government, all of us would have died by now. Greetings to your panelists and Nanda Kokufu Ado. Okay, and also the Abana Fadebra. Ninya Mrankin Kako Facebook so I will share na afi amanfo so enya bi etumi ahwe. I'm assuming 1 minute. Yes, na menyo 1 minute. Jake menyo 1 minute na menyo mra. Uti MPP for na. Enu nti na ye bre no. Okay. Omo na enim de e besi ya china. Nti na na dota ba me adwa nanum. Ekofa ado dwa nanum sisi ya wo scan wa ha. Na kwam de ya no. O so omo de bia omo logic ni so Jo Mahama na e wo ho a. Jo Mahama tamu no. Enema bu o koyi. O si wo yi Ghana sika sem ya papa. Ne enema bu onya dinisi. Aya logic just me ma me o tidwo mu. Saa na wo ka kire no. O si Jo Mahama tamu enema ya ha. Enti yamfa tumi ni mma. Ye di tumi na mma. Ubetena se a wo si Jo Mahama tamu anka betensa. Adi logic ni wo to wo se free education ti nursing training allowance. Enti enu nti akufo ado ye bibia mayanka. Jo Mahama tamu busia oboy na 53 Ghana cedi. 53 billion Ghana cedi.
Akufo-Addo baye 18 billion times 3 o. Well more 180 and 18 billion. 180 billion. Times 3 the do ma nyaye ni de Akufo-Addo nyaye. Ye bisa wa wo se. So they are any papa. Ye bisa wa wo se eye free education ti. Well sika kwa ye petrol okura. Wo ba ye wa be fa no na wa fa wo di ye wo di tu ankola school fee. Sika bibiri a wo gie ye kwaka. Wo si jo ma e ba ye se sika keto na oboye. Enu ana wo de ye adwuma bibiri. De tu wa kase wo tie adwa wonu. Me da say obi dia obusa or say haven't we been able to provide jobs NAPCO? Haven't we been able to give schools free SHS? Haven't we been able to give Ghanaians free water and the rest? Why are we not so appreciative? Nana Jamra, and so the free Yamanza Abba, and so I don't know. I say, good evening, Sir Mike. I like the way you asked your questions. Please do ask the NPP man for me. Where is we sit on the money in this country? Yetikaso. Wasi ewehene. Yen try ho enya ba fon ka tomra in cancer ababiu coordinator at the Manso, I think Manso Youth Employment. Acid. A very good evening. Enya ba fon ka toba eba to us. Oti animudia me manfo nyi bintina mo ne yira ebinu be from ho se me yo omo asofo nso no mo nya ma asorema akom asante memu a akonfo ne yedo wasen nso bone ekoso no amro ben eya kristofo ene nkrembofo enti yenya me so na nya nkwase anya me na yeso obi o ho amene wo kasa stroke a cheno wa ya stroke no enko malam sebra enti difo no nimto de yesu no de motia ba fie difo mu obekọ puppet so ajo obensa difo mu awi tramadol masa piao so ho adwiriw ene danta de bibo ano Mala Muhammad Spiritual Herbal Center ebena da bia 7 to 9 p.m. ene ni hia Kumawood TV na yenya mre enwura sunsumu ene osukọ na ohaw eda oswo no Mala mohwe na onyi emfiri o emfa emawo etwere yare bia edam usika ena ayira na wohwe ojapade bi na obi enam kwa bi so age afiri nsem utu gold ena opese onya emwa anase ebia kontuo enema ayedin amawo oba no odaso jonso anase akontuo enema ayedin amawa bra Mala Muhammad Spiritual Herbal Center na kache kwaw atibie tienie kwaw atibie Eastern Region eho ena Malam wo esikafo amantem wo de odu kwaw a wo so kwaw atibie uduru ho bebe pa wo yira kora no a busa Unity FM ana wo be frɛ 0246 647 247 0246 647 247 sene so se Malam onye sikaduro onye double money pocket no dry azafo no mo yesa no ne kronkron original and Mala Muhammad Spiritual and Herbal Center and the Ensia Benada Bia 7 to 9 p.m. Our Kumawood TV near fan live our Unity FM Oko TV Aya TV na into M1 Piao and yaro ahodo ben na agi ni padua no aboso yare bi ti se eni yare akoma yare wadum ato wontimi ndidi oba ne barima wontimi nwo me kanfo tahwid naturopathic clinic adodo na efreye Madam Katri clinic di amawo Madam Katri clinic enam homeopathy naturopathy subetu yare nyina efri ho ye ne kofa bae de Madam Katri tonic aba adwaman so eboa siesie ni padua no ni titiw e de ma emma wonoma wo fichiko ensisi so yie sa wono Madam Katri tonic eboa ema woni padua no enyini yie na aboa ma wo fichiko so aye kama ye won fidie wa waso a ye de aba adwaman so a ye de hwehwe di padua ni mu eyi yaro ahodo ahintani nyina edi Katri clinic e wo Kumase Asante Mantembu adi ne wo Madam Katri clinic yare nyina last time FD ya hwehwe sei dwade ka to yi mu agi atum se eye well awolpia obusia ye say ifiri mu mo ye den nti beslewa wina fa kokko wifiri mu na se dia wa wonu tua wo fa se no mo ye den ma menti wo de wina na wo yere na mfa nkonkoye diguma na ma no wai beslewa obusia yenko Kumase Kumase Martin Luther
Peter. Oh, it's been a long time. Oh, yeah. Missy. Minia, or Brapon to Yao. 7 and a half, and curtain and Yasha Dion. Your penny, mammy. 7 and a half, Marcia Camera. Chini, someone that's why we need problem cry. Who made this some free to buy better Ghana? And I'm in a confidential. What one animal said to me a day in the promise. So I will bring them in the capre or do open next time. Ghost way casket shop. I will massy labor higher. Me call one man. And was sending me yes, can't say you. You would have been Chawano. Missy Kaya, the man is a man. I saw a bit yes, me ambulance. No, Miss Ampedi, everybody done no and come. Ambulance, and the other down, only ambulance service, into the problem cry. And now, the yearly say, open the Sika crab with the atmosphere. You know, so come stay by Plano. You put them cut down. Someone, Ghostway Castle Shop here, you will not come every day. To send you moving now. Ghostway Castle Shop, you will come and say, in front of the town, you didn't labor office in the bank. Ghostway Castle Shop. We are the dealers in quality local and foreign caskets. Job training, job. Right, yes, I am Abusiafo Akwaba Oguso Sinopi live on Kumewood Television. You Kumasi Ahunjo Atenga Junction and I don't come free I de bro. Bi ahwe free biano Simon Akwaba na se wonya mre etwen na Eguso edin komo fa dwen no bra numbers no go screen no na enya emre nkenkan entumi emfa ma mre so bibia homa na to mo watimi afre adwen kire etumi aba the state of Ghana bia wo tell it saying saying na esi etie abatu auto ye second round out the man na da akufo ado no niema ekọ se de osi hunu no ana se hunu se omampani akakra o se utumi ebon ne ho eso ebenyamre na yedi sa enkomoyi but then yen share the issue of Dumso Prophet Kofi Oduro a leader and founder at the Alabaster International Church the oka and say in fact ayan super wo smoke masefo ahan so pa na MPP fu ma hye ni ntimi nkasa ya dum light ne pa oda shimu pa so oya so ka chini nua and this ni twema wo se kwanotum menka o kan ka say this for beti dia kwa say Ashanti region dum so no aha ene e feel ne more pa ahan so kra no ena aban no nkasa ne fuma esi ehye yetie no emra eba ebenyamre na yebusa nsem a obusa yi ebi ewo ifia ye dim fishe ediosian ye wo ho moda so da dumsum ye kan se nye dumso na ye de ben o manya mo wenum na enye dumso ye de ben. What is it? Tell me what it is. Huh? We voted for leadership. Fix it. That is why leadership is in Omanya ye dim fishe ediosian ye wo ho moda so da dumsum ye kan se nye dumso na ye de ben o manya mo wenum na enye dumso ye de ben. What is it? Tell me what it is. Huh? We voted for leadership. Fix it. That is why leadership is in Omanya ye dim fishe enye dumso na de ben. Whatever been the challenge no you dum light no a enwumre no nsia ye so na homache na omiensa e hye nso aba ene Ghana fododo no na sifia edua ba hokra sifia ho obetimi anante a kwatwadan be tan ho asia na unto se edua ba hokra si ho enti ye system na kasa naturally ye kele system no kakra na ye ne sei o hye nso aba e den na ekoso chairman me sha se o asaf market for e complain omo eton fish e complain tibo for e complain omo nso a omo e printing press jekin crofon so e complain aso fon so kran so complain enye dum so na ye dan bike better was sa problem aye of us 19 group say where me and fear of us 90 o me and fear so a of us na wankasa ye we ya because of us no and yet near SC it may go a funny
biara na yesi se utie eye Greek asema woka ene nchichi no de aba I think say ye gitum say do so na say light of abe edu how any amanihunu ana abre Ghana for especially in Ashanti region. Okay. Why am I saying this? Say ye do so. Say ye dear you. Say Baba. Obi oye 3. Feature ni okwa adwuma no anya light and find ye adwuma. San obeka. You understand? Where dey okwa onya light and find ye. For feature e no correct. E no correct. But eye dien ene diaba the hot no se magana ye nyina ye tie wonse omo trese pe omo transmissions no akwai se wuti fie that we use 1 meter the whole house is a 1 meter na ko offer obia ko off sa na se Ghana the transmission system tie na per omo explanation no say see omo person omo its integrity ade no into different lines say ne be ya so comes after say Christmas after Christmas you nya total blackout omo say problem cause our system no so ne nya me ne ye ya domo mutimi ejina so a chese omutimi ye ma ko extensive and be hardware fa no na akoba say o say omo breaki sa system na akwa say the whole Ghana I saw TF yes na me kan na we issue 1 meter the whole house will be issue 1 meter say 1 meter no ko offer if you will be any can now on person mo chemu say chewe say ko pass 1 meter for to ban hon kura na at least certain portion of the country will have light say juma jiwi ana won 80 na onua ye be sre Ghana for say e be yes e be tackle problem forever and ever since ye be so okay na da chi bi no wan hwe yi necessary system no ye kan no e hoko kan e be ti na take over years. Are you borrowing words from John Dramani Mahama that this doom so I'll fix it forever? I'm not borrowing the word from John Dramani Mahama, former president. Okay. The situation now is quite different from the situation those days. Okay. Sa amere no ne yisi kasem ne generational what you say but where you fault technical fault I was say ye hwe asoman ne ye gina no yi ne ye fix ne yi sa kind of wo how ne amanu bi ya hwe yi adaachi si etuko ya animu e be sa ko face ohwecha enye de e ma yen na me so I agree with them but adia enye ewom ame enye mani so how many say e beye se obama nipa nya ahodaso obama nipa no nya ahodaso say anye bia no from this season from this period to this period e bia ye adwuma say 10 year no e bia say ye ahojo run about from this period to this period e bia kania no emma so what you say na nipa na tene ho ase na wo even cross wo ma adwuma kwa na on fa ka anya den emma kuro mu kura wo dem echo na say but intermittently so a problem but so wo hwe we dey na tie na enya dia consistent with the time and the day so no na ma oh yes sana na se me ba na ka buy mo tabesa ke off but say e course wa be 2 weeks that is it and we are hoping say bia what you say but I be so say e doom so but e bia strategically the ebia aban no pese one the power producers no Greco ni yisi me ya seba Ghana for ni maso ne say there are areas even in Kumasi here omo bi ka cho so mo de light no go off meanwhile so no we say Greco yina no ye Greco je baba na say na Greco no ebia in share so it me consistently be 2 weeks it me do no be 4 hours every day na baby for there omo be hu ebia be once in a week be 2 hours per bi no crack so utie yomuka say
mo especially mo side ha say o so hono problem e wo ho ba o say aduma mo ye no ho no eduma no mo ye ne sa area mo e very extensive o say mo hani industrial area so what you say as compared to me wo ya ye so can advance e dey hwe you understand ye ho no what I've seen is say ye ho no ye ntanya the consistency yes being kai the last time crime yeah that is it omu ana ababa akubi so what you say but omo ma yet say sa line we ejuma e wo ho pa omo ye me dem tey but Takafo will tell I'm not cutting Takafo will tell you say omo so experiencing dum so so if you also will tell you they also experience dum so Kaswa will tell you they also experience dum so and so if you are saying say momo what there mumunya na I be in share so na online tia then how once a while you be catch us some experience see how consistent it is I want to know kasa na catch us say obu onu mo a they can ya bonani one day kura no baka say sanity you understand okay ye nyina say me catch on because electricity no nua say economy ni be jana na so electricity you can't do anything without electricity ana ontimi say na me catch that one say your friend say taking 5 years so it taking 3 days so baba no ko aduma onya kan ya aduma and no the most important thing okay you understand so me gitum say problem na aba no adwene or which we sympathize with the people there blame why but you blame why media for me I will blame the system the technocrats I may blame them yeah in the month of November December and power producers no beka say aban de omoka saban na entria e ka ode no a be ha adwen pa e de amomo they may be tempted to withdraw their services somewhere in February and government e de buy say wotua e ka ode no be 50% e de amomo yanka say senka ban discount ma omo ntama e bia nkometumi a maintenance work no kakran kranka en affect ye said ye hu yana can't we say that make it say near o kadwumaye any maintenance ye nya ne dey you understand South America say pe almost strategic view na obo dey ye adwuma na me busa say o hwe Ghana ha pa the juicy companies are me fan say omo aketu asem e wo soro pa these companies and I'm oh sir yes oh okay me say Daniel that research no you understand it's a hard time you because you make technocrats no sit down almost think outside the box thinking outside the box are there no a week na here sika dia ye na ade be ka wontu sika no how do I think outside the box at times let's also feel for them say we hear sika no de be ya de na on first kan man on ko fa no yen we understand so what you say and I make sure was say maintenance no it's not done in a day you understand and you know as and when sika no ye tue bi no then you keep on doing it you know me can say pay almost explanation me na me nim say ye nyire huku to one circuit system. What you say? I don't know. But that's what they told us. Said now they want to break it. You understand? Since you're almost thinking somebody said, man. What have you told us? And you know, made a empire na here, boss say, pay don't catch any period, you know. Ombetimi, I hear you within that period. I'm a Ghana. The electricity let me stabilizing. So what you say? Ama niema etimi akoso wano edi ama obia enye obia de sa basa but about is ano ni etu anamon you take a bold decision ni etu anamon ni etimi solve that problem ni feel na me no dem dey try o so fu dia no oye no me hu ne o ka ye dede no oye nya no abi na o so yes ye dede no oye o dey challenge fatam no fix the problem now stop saying so e dede no oye no o dey ma me e dede me hu say e dede kana asamo you inti fatam no ma me na ha e dede opese ni pa hu no Prophet Kofi Oduro ye dede masa ade oye o bro fault so ana o so mo fault so no nti oni right fix no
ɛnyɛ sɛ bi watare apam ɛna wodi te ɛbɛgyina na ade ahoma apam it takes a time did you realize this under John Dramani Mahama? Realize what? We told you, sir, John Dramani Mahama, former president, time on. Now you see, okay. Generation. Where distribution? There's one different between. Wow, Jake. Mintio. Someone affect Kakra. Oh, affect here. But me dear, the American say, "You be the king who can." Honorable John Jinapo. I can't want some. Private power producers, independent power producers. Or can one some say they are banning ye? Ya here, 2021. They'll be doing so. Baba, ye dinner tampa. So, Bakaya or can or parliament. Video no. I will say, I hear Omudina tampa. Bownim. See the air casa negrico for casa engine tumor. Sana as a tambianca corner. Midi, we are said here. Oh, and I'm a casa MPP for problem or more on our mucho. Also, can I cast your mamma the end days, Cassam, and the engine D. Oh, mammy, baby a Greco for Bacanic. Your mamma Tam was an ace, Cassam, Greco for Nan Casada. Oh, my etia says, sir, no power none was at Tamono, ne answer. So what I say, Gani, Nini, ye baby a jumanti, Jissy and ye become swinger. San a Greco for the buy, but Mokatan said your mamma boy. Yes, Cassam. Also, no crowd sanka drew Nidian to the Osen, yes, Cassam. Banu de engine di Ghana ni bi engine ndi se omo de ndi enyes kasa ba jo ma de ndi ne yes kasa si de ono logic na wa fa no na me so ma fa si Greek fo kasa ne ye beji wo mu adidi a adante ne jo Mahama tam Greek no kasa dia muso oboa ne ye jo Mahama unim nchia na ye chia no kuma se wonso ka se sofo ne kasa so kuma se fo ntimenka unim se ya Mahama aye kuma se fo ne start ye Maudum so. Ya Maudum so. Ya Mahama onim se kumase for ye na de sadi ni ma jo Mahama. Oh okay. Ya kumase for. Ye na de sadi ne ba ye. Ane de aba wontimi nka na ye tuufo a wo se boy. Me ntina ya me kan ya me say ya me de se aba. Oh ya mo de o. Because me da me nya dan asem no kan no kora na we mba kan so oboa. O kan asem ne sisi ne kwa o mo so oboa. Ntimi nka say ya me de. To your advantage. Any advantage. I didn't hear no crowd so crowd can jam and no person. Inti sisi asame na won ka bi. Asam no wan hu ni kura ni na woka. Yes obua. U twantro. Nye de obaka ho meto ni so okay ndi ya me de. Ana obisa questions say asenteroji nsembe na ne yanka. Oh. Yes jo Mahama tenase na oka se de na chama yeka no. Ye wo problem kuro ni de ba ji so umia. Wan fa ne de amia enye yi. Se sata ana nka ye nuanu mu boa ye so ayampa de adwo Mahama e ka na ye true enti yamwa no yamwa Greekofo no na o muntimi nya power ni mo ti de be ya Ghana ni bia benya bi nka ne nka nsem anko mu kan ka Ghana fo be ti o mase ba ne de o mu se o mu de na o mba ba kan de o mu de o mu ye Yesu Kristo enti yenjindi o mu nya Adamase o mu nya Adamase ni enti o mu de o mba kan bia yenji o mu ndi so o mu de ende ye no kore onim se chairman so o mu se yenyina power no eya one la enye true obi enim se akusumbu awo mo baby omo adeko ene ya wa so gri baby yakọ ka power ya wo baby yakọ eni nyina mum enye true mamu maye aya mama mu yusu adwun kase mfam bi ti Ghana fo enye ne kure ye kan dum so ne die ahon de mebo chama ya baso nsihye ya no ne de jo Mahama tam na nya se kane ni Ghana kura o na bi wo ba ne nsunya meboa ana na o ma ye nhihye ye se onya bi na na china obi so anya bi se de ben ya painting press for me de media ye example yamfa ne so de adwuma blame menim se china ye bedum kane na na me wo kane for anetu anadwuni nyina metima ama nkwala na kam ayi adwuma anadwuni nyina so atiase ade atia ye bedum kane nti akwala ne betima je na home awu fie so atiase anu na ye hihye papa babu akura ma oman no anya ska ye ho so atoye nyina ye ho atoye ba wo se wonye shan hihye ye no wo ha na light na ko off anakura na wo kase Muhammad yendum no be ba ne yedum no ye so ya nsa ne ye ba me firi asafo ba ha sisiye yedum no be tu mu ho so atiase anu ne ye kase se na do Mahama tam na ye na gine na eguta ne nso ana do Mahama nyansa mo ye so ye nhihye
Greekofo ne yeso okay yen hihye we mu nya bi na akina na we mu so anya bi anam so mu aba yen fa ne say ya fort si de ye ka no kakra na ye ka no mu nchiche mega na fo no obi anya bi obi say akwase say adantina mo mo de mu nya bi da bia na ba bi de bia ye dum no aye fair ye de ye ntua tax ye de ye nya Ghana fo adantina wo de da bia so de wo nya bi na me de me nya bi nya ba bi adwuma kura kwaso kura na ye say ma o mu kanea o metimi de ye adwuma ma o man na nyeska o man no nipa o man impro mo no so obi ya betime tua obi aka nti de America ne se ma o mu ntwa entroda jo mahama tam na light no na ya wo generation problem ada jo mahama yes okay yam wo ne nyina ye nhihye ne ye nya light ne mo so ba ka jo mahama buo ya nya light ne mo no o mu so jo mahama kura ne sabi wo nimu nyansa so onimu nyansa enkalati no mpe bibre a bi wo kro ye yusu ne yetuaka mi wo ye nim se me no kasa Ghana be se 30% kra no bibre ni kania ye bie adwuma mo amu na mo kase mu bebie wa district 1 factory mo na wo bie factory ne se wo behia energy mo enti wanya obi ma na pɛ mo ato ho na wo ba da na ase no na wa ye de ka wo se bi wa jimi so okoto bibre ye yusu ne yetuaka anne uba ya 4 years ni 5 years ni wo se wires wo se sa wires ba wo de ani de wo kan ye nti ase ba de Ghana ni bi esere mo ne se machines ni bi ase light ni bi wo ho munye nhihye ye maye we so wo se me nye nhihye because me ye nhihye na ya ba ka se aye ye si wo jo ma na dum so bi ni de me je na ya dum kan ya se ya dum no ye so ya so okay wo se me ye nhihye ye mom ni ye frɛ ni dum so se ma nye nhihye ye de ye frɛ ni dum so me no ka se wo bi wo ka asem bi o IPP for ya mun susu ndadaye independent producers ni de kokobaye se enka mo ma musika no mo mfa nye o ma adwuma no bi se question intelligent question pass se nipa no wan fa ni sika amana na for to be wo machine ma abeda wa rope because they wa bakato enti se wa kwakra ni ma free ni customers no wa so wan ko tu aka na wo ko gi ade fofora ya mfa ma no enti mutu eska na no mati maye wo se enu ni de maye ngi enu ni ngi na Greek say almost tenji omulans omu si lance ni dudo na mitie energy minister last week no o si dudo na fortune ni dudo na free pokwasi ye wa center region omu ne maye kania pokwasi kania na ba ye ho oh sa mutu antro na mo ankasa mo bie muto na ayi akoko ne mfrema fa na ni to abeda ho oh ntro ni do so dodo die ka ne se eka wom ye dikam bo mo kokko energy minister jonjina po kan sa asem wi mudi na toma se wonim de woka onipa obi a waye adwuma ni bida wonim problem ewom omo se wagimi sabi won kanya nsasam omo kan ni nyina kire na omo nkwala yi tisi de chama te ka se be ya kwala yi omo nkwala social media no mu di atam omo di papa ya tam poso anne akwa baba betuye ye yesere ne se enye true se ye lance nyina ya adokoro anu nti na madum so ba ade wo mu ne se ye deka Greekofo aka o man kasa kura ye beto abe wo mu ka se eka wo ho ECG fo kura aka ye deka sika na ese aban ne provide ne de emi ya ne se sika aban we ya nya onim se PDS sika o mu je ye no ansa ne yesa je adwuma na afiri o mu nsa ebe pim ne sa sika na o mafa say you should no court nti ade tire ese o court waje sika company sika akodi wo ho for a sika maye wo si asam no wo court wo so hia sika de atuaka sika wo je ye nyina echi bo sie bibribi a wo je ye nyina nti bua na Ghana fo nya kanea o ka o mu so bua pe ane asafo media fo si de dejo mahama tam na mo bom humodi ane na mahu se afa de bo akomo ankasa ho no afa na mo start se mo yes ade wo si de mahama tam week bia mo kɔ adwom na mo ye interviews na nkofo kasa anesi se akomo me hu se last week mo start se mo kɔ asafo market na ma ne complain o mo na mo pro no mo ba asafo me ba ma me fa manisi mo ba asafo be complain ama o mo nkofo ka tia mo se ade ne ekoso no enya papa nti jo ma mfirisi ayi ya friend sa akufo ado mfirisi wonim wo se sofo ne ye dede betima ma o sofo fo be 20
ano ma no duru dwom pa awo Ghana dwom ha metam anu no de wan ka so mu ye dedeu ya kwa ka na chama ya ka che so ndc for dem no ya o de ma no se ndc for dem no ya o mi nipa kura no no mu di na atam ane de sofu bi kasa onyanya mi nipa MPP forward right so maka che so ye dedeu the authorities of ECG are saying it is a technical challenge, and some opposition parties, including your panelists, is forcing it to be done so. Why should also we should not be surprised about it, because it was the food they ate and water they drank. Never again NDC, but also the Abba, I don't know. Well, Dr. Baba Zamu, Master Planner, Junior Kintampo, happy Ramadan Mubarak to all Muslims worldwide. We seek the full blessings and mercies of this noble month. May the Allah grant us ability to fast. Yes, Doctor, yabon person nakopon mo ho den na monso muntimi emfa enye fasting no entimi emfa ema. We say, Mr. Host, I'm disappointed with the NPP man. How do you tell your fellow panelists that they didn't didn't they want to say panelists no say so no Prophet Odru and I the say tell him to apologize. I beg you. My name is Kanjan Kombing Bang Kanjan Kombing Bang, and so they are there, but Malam Muhammad Spiritual and Herbal Center. Malam say yeah come to there then so onyame enwo no eda so ewo enti wono ebia na awo ho aye den de amount aware ene ho aye den oba no so onya no na no eso nsuo ojonso kete so wanyini powder so ejonso ana se ebia etwere eye wabusuani bi stroke, hypertension, diabetes yare bia no fabra na ontumi emwa malam se ebia na pe bambo de amwa adwuma no adwuma tumi akoso a oba obeboa gold ena wutuo so kwa wonya bia se bra na ontumi enhwew wonso akwantu ena opese wutuo ho ayeden wokwa ne asa osebra na ontumi mo ahonhom bi ena hawo ama unya asetenapa malam so ba obetumi aboa wo ade bia no asetena mu enkoso ye mfama bia no to anamo ne kokwa atibie eskafo amantem no ewo eastern region udu nkokwa a oso kokwa atibie pepo no so ho ena owo ono ena CEO edema Unity Multimedia Unity FM ene dia ena fe TV enso eba enso ene dia mo dia na kwai 27 years no ya juma onya asamda fasika baji sika de onye ho loto number onyi e ho wasebra na ontumi emo oba frɛ malam e wa homan eso 0246 647247 0246 647247 shaden so se enne bo no so a malam betna se o kuma TV na afi so wasan afan live o Unity FM na afi wone ho adi nkomo ehunu jumadia odi enso ewo no akache yenye yabafo nkato we sema enfamra yeba yebeto aso na afi bia homa na tum ama won so da jenche no etumi aba yeba sisia Ozi animudia me manfo nyi bintina mo ne yira ebinu be from ho se me yo omo asofo nso no mo nya ma asorema akom asante memu a akonfo ne yedo do wasen nso bone ekoso no amro ben eya kristofo ene nkrambofo enti yenya me so na nya nkwase anya me na yeso obi o ho amene wo kasa stroke a channel wa ya stroke no enko malam sebra enti difo no nimto din yesu no de moti abafie difo mu obekọ puppet so jo owensa difo mu awi tramadol masa piao so ho adwuru ene danta de bibo ano Malam Muhammad Spiritual Herbal Center ebena da bia 7 to 9 p.m. ene nsia e Komewo TV na yenya mre enwura sunsumu ena osuko na ohaw eda oso no malam hwe na onyi emfiri o emfa emawo etwere yare bia edam usika ena ayira na hwe ojapade bi na obi enam kwa bi so age afiri onsam utu gold ena opese onya emwa anase ebia kontuo enema ayeden amawo oba no odaso jonso anase akontuo enema ayeden amawa bra Malam Muhammad Spiritual Herbal Center na kache kwaw atibie tienie kwaw atibie Eastern Region eho ena malam wo esikafo amantem wo de odu kwaw a wo so kwaw atibie uduru ho bebe pa wo yira kora no a busa Unity FM ana wo be frɛ 0246 647
247 0246 647 247 send so say malam onye sikaduro onye double money pocket no dry azafo no mo yes ade no kron original and Malam Muhammad Spiritual and Herbal Center and the Ensia Benada Bia 7 to 9 p.m. Our Kumawood TV near fan live our Unity FM Oko what TV Aya TV na into me wow Piao and you're drop right yes I am Akwaba Oguso Sinopi on Kumawood TV Egoso edin conference channel bra na enyamre enkenka emfa emma na we say ECG staff and so on the 9th of April omo press conference omo managing director enyinadi so omo modern dibaya enyinadi I know e sha sese no bia 70 free ba ne ba ho so kware ba akara fi de wo nyina ho be ka de akere we John bibi kakra bi I don't know any national we be episode touch on just in a minute na me mia hwan ntu Mickey, whether Sena and Cramufua, yeah, Omuya Trivia, Yamomo, we can say, Happy Ramadan. Happy Ramadan, yeah, say Yamina, Omomo, thing, any Yoko Blue, na Omuntimi, and a continue, Omuye, and Kubi, okay, Namonkai Ghana, my. And we are seeing almost saying, I mean, my say, COVID-19, okay. Let me do this needful. About 5 MPs and more they are sending me personally, or more wishy, or crop for happy Ramadan. My member so evaluate Jura constituency Kofi Akunoku, Honorable Kofi Akunoku. I see my Muslimi for you na constant concram no na me enkam ho na entimi emwa Docas Toffee and so Docas within na me money you so fache me so Toffee Docas and so Jomoro and also the Aba Patricia Apiaje mama part as squad constituency and also the Eba Ewo aha and then I think this one was not sent personally but let me acknowledge it Akwasi Kunadu Mensia North and also Esioma mu eya komchi na so no happy Ramadan. Ma mi ahoma nto obetumi aba na afi maje wadenche no e ba cha oba na utibolo no enkofom ma utibolo no enkofom pa ti ho ofo na de frame na ntimi ento nka ye di nkomo ondum so ene ya hwe oman no nema boa ekosoro na ho kira e de bere omanfo obra aban afi yehu sajuma fokatua no otum ana se ontum Jake menu ya nyina ye bo mpa se nyankopon bo ankramfo no na oma achiri a omo baye mpa bo na omo bo no e bia Ghana du de mo ayede tiji se omo yero omo no omo bo mpa man na me wade ba ko bia na nkampese ye de kan ba ya hwe school for na first final year for na omo ku school ya sama omo be aso ma ko fie nti eto atwa na buko problems bi wo ma yetimete na ho manisi aban we bibi omo ye bia basa Christmas ayi ya fa ne say Easter ni mu na mo ko meet na headmaster na carry say kwala ne be school mu nya ba bi na mu nya classroom ntina so nsua de mu tina man kwala na aboka wo fo aboka de o ma be school no ya wa na o mo ka che 2017 o mu sisi classroom 4 years okay Jake mama pick course na ba hello good evening hello Dakro ya joso pa na nyabotre Dakro pe nyabotre otemenka na Tuesday me boa na Tuesday ma me hu before Friday why me pa chuo mo to asoma me na chama konkoje ni je da me ka konko position bi na yanzu je tini njoy na and I know can't say the other medicine of a faster for a Uber and Mama people food be as a flat. Some fear more pay, no criminal yen. You can't crack. Dicker, one me power to a who drew at Anima Bay, walk of water because of baby and no record, the one Mama to so. So the chaos, the man, I saw
asɔfoɔ nyinaa tumi bɔ ho wa nti sɛ asɔfoɔ tumi mmɔ ho wa anyefo mmɔ ho wa na asɔfoɔ tumi kɔbɔ ho a na ama no bɛɛ ama no hunu ne deɛ ghana akɔyi come to ghana for not okay me nso me da se opoku samuel ɔse mimusa chama ma no sɛ nye dum so a ɛyɛ deɛn chama de ɔka sɛ ɔne ɔka nko ane me bɔ na baso okay hello good evening hello good evening good evening odi ya be free bo TNT of Itachiman. Good evening. Jake, who tell you Kasa? Yetio Kasa. But you're very important. That's a free Dutchman. Yetio. Actually, now my no captain be say, I was say Abano or do right or night star, maybe car. Now, better be say. The person be say. Senka a nebana years more Bikoha or Bethina Manako Fuku Lamado. And after last second on person was in Tano Mayano and bread. He did time of mine, also yeah. Oh, okay. Yana Senator Yantia Chimafo in a Daspa Nidia Ubusano. Say, more can say, you man, Yano. And you know, light and from more daytime no. Or say, Ibiano be what na one thing. Or say, Mamma Casano. A monk come in saying, Obana, I got where you manage Joanna. I say more. Wait me, friend 0202668461 668462. More freshly WhatsApp line, so I know the PK messages. Or say, the NPP man seems to be honest. Are you an honest person? I'm honest. And I'm sorry from honest. Honest and honest. So you move on. This is the fanatics together. I'm funny amazing. You know, credit work and I'm a boy. Okay. Jake. Yeah. Good evening. Can I please have the NDC man's contact? In fact, he talks like a Ghanaian. That's it. Is that so? Oh, that's it too. Say me can say MPP for time na jo ma do so ba na nko mbuwa ya nka nenka ye kan nti Ghana because me kasa se Ghana ni won say me can say ye wo problems o mun kan kura ni nkyere ye better so me hihye ne me yi no mu ja politics na o mu gusu ye no nti me kasa se Ghana chama na o kasa se MPP ni I don't know. Opoku Samuel Jura seems not to have gotten your answer correct. Still now the message is never. Still, he's waiting for your answer. Say, are you not in Dumso? Now, if you're not in Dumso, then Opoku, say Utia, me catch you say Utia statement, me catch you say take it, Dumso take it in 4 years so. Say ne, Obuko Juma, Onya Juba, Onya Kani and Juma, Nina Dumso. That's what I say. So when Tia, me catch you. Hello, good evening. Hello, good evening. Hello. Okay. Nti Dumso. Dumso aba. Say tell and no call you when you light if I get you. Dabi o ne kasa eh. No. No hunto e. Na me be catch you say you no need Dumso. Ko unja kan ya you. Mu na mu si. Wan ya Dumso so wan te ye Dumso. E tina na offend you free manu. Dumso aba. Me ka say Dumso aba. MPP before bread. I don't know. Enya she. You're normal as compared to as compared to NDC 5 years. Why do you say so? Why do I say what? So you're normal as compared to NDC 5 years. We are normal. We are not extensive. Where have you? Because we have to take it 3-4 days. Now we're doing but we need the issue within one MPP for. But let's hope say
Odu awunti. Ya me be ya adom. Tie unti. E betimi aye adwuma na ye ka no. Na ma Ghana for kaka na. Odu unti mi. Ambi before timi ka say NDC for dey ndi omo bo kro no ne ka say ye kro no dey ye bo keto bi nti ye dey nya kro for. Sa am dey me example. Say sa na mo logic ni tie. NDC ta mo dey ye dum ka ne say ye ta mo dey ye dum ni say. Munya mfiri simple. Ye bi so say ye dum so. Anya aye dum so. No, nipa ko ni wa to no. Ne nipa ko na edum so ni de edum so ni se yetie. Meti ya na meka ni adu. Na asan so. Ye ni di mfufuro bia. Na test ni bisa o. Oh, aye no kure aye dum so. No wa to. Na onu so wa to no. Right, my Sanfa number is 0202668461 0202668462 Oba now TV no akofom Kumawu, okay, Kumawu, member of parliament, so aid in the Diaba, so non so every shit. Kamufua, Omo, Kumawu. So, Dr. Honorable Baswa, Baswa, so the Abba. Say, I use always say, Mamo Kumawina, Kamufoni. Happy Ramadan. I used to testing so on so chiao. Why not testing? Me I mean your honorable consul so am kwa. So man kwa dey Ghana has to say. Or your former MP. Okay. To your penyini. Oh we men class one your people. To be say me so your dey. When you fair, me so testing me. Former oh, be say me say na, be say ni dey no we. Or your former MP. Into war. Ompanyimfo wa di o man no so da. Abedi nkofo bi so da. Wo dey no dey kire me. Odi dia no dey kire me. Na person kire me say wo dey kire me. I know what the mouth. So the test. What the test me ba. Me see me dey the test me be be so so dia na. Ya the test dia o tie abobono. Wa fa kire me. O dey kire me de me dia na be kire o sisi a. Ah, me fa omo de me. Omo de message ni ya ba say. Why do doubt me? Ah, na who doubt me anka me ma ka me dia o si. Who doubt me? Me so o ma yi ne constituency for your former MP o man kram for like who be say oh no ya hwan wo Ghana sa kasa no me si jai wo yes sir obi o no obi a kasa woni ni wo personal problem. Don't get me wrong. Are you wrong? No, I started mentioning members of parliament and I was former MP oh yeah why say me go former MP me go former MP okay into what am I be say wo ya good evening. Hello, good evening. When you na gu ase. We dey be free. Over there into you. Ah, me ba ana na MPP for no kwen ho a mo peso mo be kanta. I say dum so. Why are they? They dum so mo me mutari ni so me fan for party Griko 40. They dum so. That is. Why are they? They dum so ntino mo me fan. They dum so. Na ebacho. Dum so na ma tia. Ebacho, me bacho nya so kakra me. Ohono mo so mo experience bi ana. No akra di nya be by time. Ah. I don't know. 3:30 no ma dum nebo 4 no mo so 5 ko dum nebo 5:30 no ma so. Mo na central region ana. Central region. Wow. Mon kafra. Ebe. Okay. Then so yeah that's say. Hello, good evening. Good evening, sir. Uriya be aframe free. I'm free to ask that. Si amete on ka che, se boko de. Boko akra. Ani yentio. Na do ne kwala ne na memu awu. Amemu no bi se ya ka. Na de ka di ka de je ne to tele to ka na wa de. Ke na de to ma ko to akara nka. Boko akra. Aha. Àwọn kind of great man or to know you did drop. You got a miracle to go to the doctor and make up the Ghana against Kafra. Oh, money. One TV show on Mahama, or Panadi and Comano. Nadia and another Ghana for your family. Okay. But now this you don't have to let up the before the data. That was 1952. Yeah, that's what before. The Ghana, Oman and some of the almost usual. That is Ghana, you put it there. Okay. If you are not your mouth, then often I'm not going to come a year with Ghana. I'm going from me, I'm banking here, more, the box. In the middle, I'm going to put on my about the year or how
ano ti dama ya mi jam sia o sia on so yɛda ase paa na yɛkyia asenfo nyinaa na I say NPP people should tell the truth. Okay, hello, good evening. Hello, good evening. Good evening. Hello, good evening. Would you be free? Ashtown. Obani Ntio. Ashtown here. I imagine. Kumasi Ashtown. We don't make a show me doing an Ashtown. We don't make a show me that way. Wow. You don't look at the makers that they have in Syria. Yet, do Ashtown. We want the country better. Okay. You do something in the enemy. Tetanama come here and the force. Don't want my time there and you do so. Me look at the MPP in the past, and yet, yes, so time here and do so. Your mama time they do so. I cook for the time here and the force. And I'll show you MPP. Okay. I think this message worth reading. Where are the wise men? Where are the pastors? Where are the prophets who used to lambast the government when we were in the era of doomsday? See the hypocrisy of our leaders of today. I rest my case. Nana Debi, Ode Abano. As of for now, yes, my da. Boko sorry, doom lies, Musa generator, Sumuntimin Kasa. We na my dean. Adentia. Well, fancy. Chairman, yeah. Obi de obusa no to sofo o kan bi brebi ne we kan no atomu a o kwa no aka ne se dum so na ba on kasa obi anyo kasa che wadwene after the what oya what make us me can call us asem ne yendum kania yendum ne kania no asta yendum no gasta mahama dum so aye true sisa na moka on kana sen on kana se obi to can when you free so no go be politics yenye ndi ko wan ba is no any masa we NPP ni mu na the mo ya no na omunim kasa ndi bi ya ba no time ku the be kan say ya be ha dana ko ni the o mi mo mpa ese mre na biko ko dia mai tam de no mo ti afọ adana because ya say abia sana won apart from the way so papa o se waba what you ko e ma kura when you want you time na o ta ku kire de ya de ne ba o se ya say wa ko juma no wanya ska na do na just want me answer under na want me under I tell you go to na fire you understand ye nyina ye ti ase omo kin but omo ma yen so problem wa so then e be ya ye so so ba so kra man fonta anyem no kre na say obi abugu go ji ya na o ye de na ase mara ko okay menasi beta Penia me gidi say yeah me gidi say ye tie ye nyina ya kwa asale so ye MPP ni na Ashtown ye dumu kania so ye NDC ni so ye MPP ni no kwa asale ayampa mo ka se jo mahama wokura wotina waka se ni nya fault ana nipa ne ka se mo na mo se ye fault ba ye dumu so nto ka we ya wo se on ka so ye NDC ni na MPP ni o kwa aso atese de wo ye asole panyini si elder mo wo ye elder Roman elder wo ye meba wo ye panyini wa so ala wo se ntro ntinti se de wo poti no wo jan so atia se na wo ka ne kure na wo se boy ba de me ka ne se de me ka ne se me no me de manu fi de me ka ne se this time to see de me ka ye right eni ama na ekoso do ni pe esofa enti ya better se ye nua no mo ba a o mo nka se ya mpa ni ama ya ka se ye be ye ntimi nye enti mo mwa ye ba o mo nja so mo gusu ebili mu jo mahama okay
ɛna ɔmo gya sɛ NDC ni kan bi dia ni kwan so kan bi yɛ so se deɛ na jɔma ama wɔ hɔ na mo wɔ akwanya da bia na mo nfa no saa so na mo so ba aban mu de bia yɛ bɛka right oh yɛba sɛda ɛmfa ɛma mo sɛ munya abotrɛ na munya mmerɛ ɛyɛ mo rajo nkyerɛ baayɛ wo so wɔdwuma mo so kra no yɛna wase na afei nkasa ba bi o mankranso oye youth employment coordinator ɛwɔ hɔ acid a very good evening sanso ɛna Mala Muhammad Spiritual Herbal Center adwumayɛfoɔ ɛne unity FM fo nyinaa so yɛkyia mo teachers amɔ Tawhid SHS all teachers especially the Muslims a mo ɛyɛ fasting no mo nyinaa no yɛkyia mo na afei nhyɛkyɛ bibia sɛ ɛnɛ mutumi enya mbɛ na mo hwɛ me den ɛde sɛ mic on behalf of the crew MCR VTR Loretta and Afi Augustina camera Kobe Frank Ochinozo production manager producer Bernard Ade executive producer Samuel Kwabna Dakon and Afi director Sui Edema Sam Dakus na me adom do china ibisia na afi yatimi edifo nyame onka ho na ehwe ho yesi edum kanea no mo na me obi oprunto wo se ohurunti e ma kromfo bi e ma bunwure mu e ma emewia hyene nso na entimi enyoyi enfama yakra nyame adom china obati aka pen na agi ni padua no aboso ya rebi ti se eni yawe akoma yawe wadumu ato wontimi ndidi oba ne barima wontimi nwo me kanfo Tawhid naturopathic clinic adodo na efreye Madam Katri clinic di amawo Madam Katri clinic enam homeopathy naturopathy subetu yawe nyina efri ho ye ne kofa bae de Madam Katri tonic aba adwaman so eboa siesie ni padua no ne titiw ede ma emma wonoma won fichiko ensisi so yie sa wono Madam Katri tonic eboa ema woni padua no enyini yie na aboa ma wo fichiko so aye kama ye won fidie wa waso a ye de aba adwaman so a ye de hwehwe di padua ni mu eyi yarwa hodo ahintani nyina edi Katri clinic ewo Kumase Asante Mantembu adi ne ewo Madam Katri clinic yarwe nyina last stop FD ya hwehwe sei dwade ka to yi mu agye atum se eye Oti animudia me manfo ni bintina mo ne yira ebinum be from ho se me yo omo asofo nso no mo nya ma asore ma akom asante memu a akonfo ne yedo do wasen nso bone ekoso no amro ben eya kristofo ene nkrembofo enti yenya me so na nya nkwase anya me na yeso obi oho amene wo kasa stroke a chino wa ya stroke no enko malam sebra enti difo no nim to de yesu no de motia ba fie difo mu obekọ puppet so ajo owensa difo